Reebahindugire ne kushyikiweho Kakoba Institute Rutagarama Baria Stint Hardware. Wasibire jori ha program Reebahindugire ha TV nyenda kutora umugisho gukwakira no kushemerwa kandi no kugira ngo wabireho ahashweka ecya kabiri. Esabite yahwire twaba turi aha na Rekanon Bifubyeka kandi hatu twagaruka nawe ahashweka cya kabiri. Ahitwaye twahika nho turatandikira. Bita hando mutebe kanisa in debate commission program Reebahindugire netuchibuho bari hardware. Tugumize nanoko tunjiro mchara hadi tinatirize ngitukanda bwe kashati kawabe wasirije ko kimwe hadi kanyine rwanjye bugito bonango bwana ku obaranuka nibu bwa katota muri aha dorabaranuka muntu ngo agendine kurimo mukazi kabugenda hobwe otaho bujenye bo bakwe banyetirimo ngo mama nukwente banye banyetire mukari mukazi mu yaganira mugenzi we kumpeza nza mama mwanyu kwente wanje za kwemera gushara kumpeza amunyetera nti yo mushuye akari royi tero yati tarakona ngushuye o murundo go kubanza mugambirira ho ekibuze cyo Ija kuna musika mrakunda musa aka nukweta kayangambi tarona areba mkujante nuwo atakaye tumushuye toro yaje torishiza ngushuye yareba hasi tunyongambiri tukutanya yo kushambana tukajunwa yena ngushuye wo mukazi wanjye torekiriza yaza yahuna mayare bahasi nashwana muza kwa kabiri turije nguferi yahuna inti wahure orchigoro hurati urije nguferi ati basi cha wacho izoba ryo kubanza watunjiraho ansa none nuko kuna muuriza no ija kutugambira nako umpirire nkurire izo ryo kubanza yikiriza mama ya nyukwento wanje kana mweta mawe nti umushanjiza ya mweta atwa mushiza ati takuna mwojo mu kandi musigaze ubwayi yumusigaze mu mazum so mwatebekana sibyo bujenyi kurgobwe hanyuma bampa okushaba katera mushiga nazo wabo ngashi sahiri benoni royi generation bani senteza moto entiku mama munana aze no kazegurira tata kampemu izina zegurira kana ndakora nyine state nzibici yejujira najuga tata yankoreye byo yapente bakora ubugenyi twabukorera toro koruga kabare mwabukorera toro twagitwa sika bakafurukira mu heju ejo nuwo hakano ejo nuwo hano watugesere amakazi yarananye mu uko mu bugenyi yatebekanisa ku nyo mukazi wanjye ubwo generasiroyi mukazi kabonire mama so mwazara abana bangahe mwenda abana abo baringa hakafu abiri mugenzi masiko akakora wanyuko mu vision Steven bazika bagumaho konka banda mushanje baro atuzera bojo batanu nabishibana abishibitora amanyamo arabona amanyamo gwenu kuyamara kunamara kuzikana agenti imwe aba cyakora cyangwa akamba yangushwete indenda bwanyuma y'imyaka 3 na mukago twire nawe wagira ngo to kwenda kongeraho gushwera
Kija shita kugira ngo abishimwe aza bampagama mu nzu mwazo mushana kantaza mushana bazuko mu beno kanga banyohereza bishimwe wija ntindenda awisha tindenda yonka shiwe okoshanjire okuferwa mukazi jora iforuwe nkaye ke kwanguhireta nigenda kunyama wenka aunaga na nyama na Afrika yo naza hamwanya gwe byama kuri nti Yesu dire kiro chai ka itumbi Spanish urasigana Ruhanga na Spanish biro ko mushi wanje tubarafayo mushi wanje karakunda na wa akunda bashija azokumarwa aje yasindi ronkachi atekera ayino amagezi go kumuza sete nchimwe sete akorebye kunda bojo nawo tuba mutwekiri amutweka wazaho hashoberwa waragaho wayeroberera karya bishimwe banetera bishop Sirande banetera mugenzi kanone zari bwigirire yajandarira hano bangambira hakabaka bantamushana abishimwe ngubeni tumurabara saa tumugire timu tumushabire umushaka rema kakana n'umukazi we yabakintekereza nishwe umukazi we rero bampa mwisho akankaborogera karandadira bwasheshe umara kashomesa umushwero mwishogwe nazo nambuza ije hano ntumishuri kino kufere yauna namuza kabiri ati nyino mwojo yaje ati yamponama ati nyino mwojo nagamira bishimwe tumishina mu gambire ngo mushwere ngo mu burizoto tunamenye nti umwara ngufere urukira ngufere nuko babuzaga nti ngukuntu two barabuza bishoniwe hona togeza ho kajiro utwodiyo two kumushenda shenda niza kushwera ishaneta nchika chikenza konda ndakubuza umushwere ngufere unankunda ngufere hona shkunza kukunda tobanza wajiro kuwanye kunda kundise akabitukanya sauti targiye mu nduru ukuza kubuza ukorinda ki uko no kubuza buza uko nakora musya niko ndabusya abantu baranga kinyine ibi byakundi nda kwata mungaro urasa mukwata mungaro urasa kukwata mungaro yuwe kwata ebiti nibi kore karukundo nibi biti ibintu by'akahiri bashago umushamba ni so mwishyo mburza hako ati nyino mwojo ozo mbishe moto bari hanyuma kumbagambira ngo nguburize kubigarukayo tuzari mu compound ya junior ya mixtape shahemwe kanjire akari kagu mwishiwe nkakubuza buri wamfunama hatora muyisaki ubwo insiza handuma mwana wa mawe esiri yeye insiza bitungo we ngogire kubuza mushiki esiri tuhereza esiri hamera ati nyino mwojo insiri zahandira gushana kaptena mugashirimo Nje kimwe naza mushinchanje hariya nabya natakuburoga warageraho kimwe byo bishibya kutaba narira bwasheshe abo mushikurise kuri senseri zabusha neka kubona abishi bayika kubona muri sakundi sesiri hati nabirugamo abishi mumwe ngaho mu bikubinti mwe no yangambira ko mushinje ngo hati batakundangira abishana na Anana babiri baza kabari twayama ka miliyoni muri mutwana no munani otyo ndaronda abishi muheru nanika kincenda naro wishima kanuro katunja kanshanga samaho
timbweno wishima munsasire tinchena nano abishana na babiri isinti zuwiri atubuna kuwaikati waikaho ranga ko mukazi ati nagwije haruyi hijadana wo wa mushanga hi bekiri uri kinakuretera mwana wa mama Yesu ni mulungi mwenu akaine mukuru we akari munywani w'umukazi wanje ari munywani wanje obuginyi mutabana kashwera ni twamukorera ubushitwa twashisha ubushara kandi kubona yitwazo wabo mwenu omukazi we kuyafira kije wanje ogwe mukuru we mukuru we yaje atindisha kureba bino akindeba aboroga akihuya ndeba arira mwenu wangamuhereza mpora ya kwa tamane ya shanga ziri shamushanju kandi anywa mizi atyo yareshani cyanjye n'umukazi yarira yamara kurira ati wishe musasire tanakufuse ati sasire ati mwe cyandeta nyine muto wanje yene nguje umushwere atyo ntindenda akona mugarufira tindenda yampandikira baraka kasheshe yampandikira baraka karo rwakana rwa gatanu yampandikira baraka ati benoni ndakwenda muka bubari wentanga shaha mukaga mushamunana kandi sina chachude ni mukasidro bishop karahura bahuri aravyuka basaba diko nacerwa no goshamwena netweka tikariri adachikeji katwanze twahumuraho kake munonga bitondo kumanyisa ntaba bari hardware orukwende njununji yobuhangazi ninga sheki zimbe cyawe kirije munonga echo kwesiga no yiha materials ahara bari hardware reka tumureho